Dumelang, ke a le lotjha, ke a le tamisha go semoya ka Dr. Magabo. Ebile ke amogela le ba ile gore ke mathomo ba tsena mo lenaneong la rena. Ke tlo gopela gore le subscribe, le like channel la rena, le gotle le notification bell. Ke a leboga. Ke rata re dira reading ya rena ya beke e, re bona gore na dilo di tlo sepela ka sebopego mang. Ke na le the temperance in reversal, ke na le the tower, ke na le the ace of pentacles in reversal, ke na le the four of swords, ke na le the empress, the emperor, knight of cups, the king of wands. Okay, ka reading e ke ya this week mo ba go lemoša gore go na le tšelo re di ka nna tša tla tša sepela gabotse ka re bophelo ba gago. Dilo tše ke dilo tše le gore di amana le di-material things, dilo tša lefase, dilo tše le gore di amana le mabaka a ditšhelete. Go na le ntho e le re tlo diragala and ntho we e tla affecta tšhelete ya gago. E ka ba ntho e le gore ke mabapi le mošomo wa gago, wa kgotse le gore motlho mongwe let's say for example like maybe le fela le bereka di-overtime mo le berekang gona. Motlhong ba tswelela ba re guys a re sa bereka di-overtime ka baka la gore company ga ena tšhelete, so go sa bereka di-overtime go ra goreng salary ya gago ya fokotšega. And wena o na le dikoloto, bana ba tsena dikolo, o na le di-responsibility tše dintši, tšhelete la e feleletša e sa kgona go dira dilo ka moka tše le gore e tlwaetše go di dira. So go na le ntho e le gore ya fela e ka no ba le relationship, wa kgotse le gore motlho mongwe motho o phelago le yena ke motho le gore o tlwaetše go go thuša ka mabaka a ditšhelete. So motho le a ka ba le mathatanyana a ditšhelete wa kgotse le gore ga a sa kgona go go thuša mo go labego a tlwaetše go go thuša ka gona. So mo molaetša wa today ke ntšwela gore o seke wa relaya go dilo tše dingwe tše e le gore wa bona gore ntho e ga se ntho e le gore kore e permanent. Wa kgotse le gore ntho e ga e permanent, ntho le wena wa tseba gore e ka no fela at any time, but o sa no ba le dikoloto tše dintšintšintši. Ka nako ngwe ke putše rona ge ntho e ka tloga ka raphelo baka dikoloto tšela ke tlo di patela ka eng. So o ska relaya go ntho e le gore ga e nape le permanent, anytime ntho e ka no fela. So most of you are going to go through these changes yona bekene. Go na le ntho engwe le gore ga e tlo sepela gabotse ka ra bophelo ba gago, ntho e le gore e amana le ditšhelete, tšhelete ka sebe gona, o ka ba le mathatanyana a tšhelete. Mohlomong ka kgotse le gore mohlomong o rata go betšha, o ska betšha too much, o ska betšha too much ka gore o ka senapa o wina ka mokgwa o tlwaetše go wina ka gona, goba ebile o ka nna wa loser, so o ska loser tšhelete ka moka o nago le yona. And then ba buša ba re ba sa nyaka dithapelo, tšwela pele ka thapelo tša gago, tšwela pele ka go o raise energy ya gago, energy ya gago e vibrate at a higher level. Go ka kgotse le gore whatever is going to happen, nto gona ke ntho e le gore e ka o koša bohloko, e ka o kwatiša, o ska ba dumela that spirit sa fear, spirit seo sa go koša pelo bohloko, spirit seo sa anger gore se go dominate, se kore se be gona ka ra bophelo ba gago. Immediately o ka feel ka re thoma ba o kwata, there is something se le gore se ka ntšha mogopolo ka moara ga mogopolo wa gago. There is something se le gore se ka dira gore go kwata mo go tloga immediately, o se ka nyaka gore ntho go kwata mo go escalate ka gore go tlo go senyetša dilo le go feta, o tlo fetša o dira o make the wrong decisions. Ene go na le tše di-simple tše le gore o ka di dira just go no tloša that anger. Immediately o no emelela mo leng gona, wa ya wa tšea komiki gomme wa tšhela metsi, wa nwa metsi yale, ebile o ka rapelela metsi ale wa tloga wa bolela gorena ntho metsi ale a santse a direng mo mmeleng wa gago, a santse a tloše that spirit of anger, because something se diragetse, something se le gore sa go kwatiša, dilo ga di sepele ka mokgwa le wena o nyaka di sepela ka gona. And therefore ge di sa sepela mokgwa wena o nyaka di sepela ka gona, o feletša o kwata. O ka laeta kerese ya gago, le ga o ka se rapele, wa no laeta kerese and then wa dula gana ka moka ka moreng ya gago o nnoši, wa leka go ntšha dikgopolo tšeue, kore mo o ra wena o dia o cleansa soul ya gago, o cleansa spirit sa gago, o cleansa your spiritual body. Once your spiritual body e le cleansed, dilo tša tshwana le tšhogo, dilo tša tshwana le
go kwata dilo tsa tshwana le di-negative thoughts di ka se be gona ka bophelo ba gago. And then ge di se gona o di tlošitša mokana tsona o tlo kgona go focusa, o tlo nepotša gore okay it's fine, dilo di a diagala, di-mistake di a diragala ka bophelo, it's fine, I will learn from those mistakes. Ke tla leka gore ke be botlhale jwale kore from now on kore ke be botlhale go feta ka mokgwa ke bego ke le botlhale ka gona. Ga se wena setlaela o gopole dilo di no diragala, things got out of hand, you couldn't control them. Jwale wa ipotsa gore ke tla ba botlhale in future ge ke dira dilo I will look out for those other things tse gore di ka tla as distractions, di ka dira gore whatever ke dirago e be e failure. And I will know gore na ge ke bona ka re ntho ya mohuto o moso ya tswelela ntho e le gore ka tla dira gore whatever I'm working on e ba e failure, ke tlo tseba gore na ke eng ilo tse ke santse gore ke di dire go thibela ntho ela gore e tle kene gore whatever ke berekang ka yona e se ka ba ya ba e failure e be successful ka mokgwa ke nyakang ka gona. Ge o dira dilo le tsona di ba successful, it means more blessings, more money in your pocket. So ge dilo di failure, it means o loser tšhelete. And re gopole gore okay, not everyone o tlile mo lefaseng go tlela di-material things. In fact, all of us were not here for material things. Re no tlela for the other purposes that re santse re di dire ka bophelo. Mara at the end of the day tšhelete ra inyaka, because without yona re ka se kgone go phela, re ka se kgone go ja, re ka se kgone go apara, bana ba ka se kgone go ya dikolong, le rena re ka se kgone go kry-a thuto e le ra inyaka ka bophelo ba rena. O tlo no tšwela pele o ntše o theeletša melaetša o tšwa go manghelong a gago, o rapela o ba gopela re ba o guide tšatši ka tšatši. And then ba re o thome go pay attention to dilo tše o di dirago. And then kudu ba o encourage gore o seke wa relaya godimo ga dilo tše e le gore ga di permanent ka ra bophelo. Le ka kore go create dilo tše e le gore ke permanent things, like a ko fe motlhala a ke tšere motlho mongwe ebile ga o bereke ga le o nyakana le mošomo mara ga o kgwetše, mara o ka tšea yona sentene ene wo o nago le yona wa ipotsa gore sente e re ke e tšeye e re ke reke di-vegnyana mola ke rekiše, le nka tsena motse ka motse goba ka tsamaya ka nyaka space sa moye mola gaufi le bus stop nyana mola mo ke tseba gore batho ba fologa taxi gona ba namela gona di-bus jalo le jalo, ke a tseba gore ke tlo kgona go attracta batho ba bantši and then ke tla rekelwa goba gana ka mo gae ka mo I can do something sephazanyana or something. So go ra gore wena then o thoma o dirang, o thoma go builda business ya gago from scratch, and e sa tlo gola as long as wena o communicator le manyole a gago, o ba kgopela gore ba blesse business ya gago. Ka metlha go bua whatever o e rekišitšeng sentene o kgone o e kry-a, o lete kere sa o HO, o lete kere se green, o lete kere se e ready, wa e rapelela wa leboga ka yona tšheletela ebile o kgopela protection e be protected, because o gopole gore gantši kudu rena batho baso bothata keng ke mona. Ge moagišane wa ka setse a dirile spaza shop or a dirile something a rekiša something, ke thoma go ba le mona, ke tlo ya gana mola ka itira gore ke a mo support-a ka ya ka reka mara kgotse le gore ke ya ka tšhelete le gore ke e berekile, then ke dirang ke nyako make sure business ela ewe, ke nyako make sure le ena thomo ba le bad luck, ditšhelete sa tla mo go ene, and ke nyako make sure ke tswalele those creative ideas. Ke mang yena a ka ba le monaano wa go thoma spaza shop, ke mang yena a ka ba le monaano wa go reka dilo a rekiša. So ke thoma o tswaleng those creative ideas, ke ipotsa gore go ra gore o thoma o tlhalefa a re tswaleleng. So se ka lebelela gore re phela ka gare ga batho ba mohuto owe, then that's why tšhelete ya ka motlha o swantse o e rapelele gore meleko e seke ya ba gona ka gare ga bophelo ba gago, e se ka ba gona ka gare ga ditšhelete tša gago. And wa re go ntse o e rapelela ka mokgono owe gape thapelo ke a spiritual thing, le wena wa make sure o protecte matsogo a gago physically, o protecte matsogo a gago gore ga ba o fa yona tšhelete e le gore e berekile o se ka kgotsa e tlo go betha matsogo ya nama e tlišitše lefifi ka gare bophelo ba gago. Go itša tšhelete o itliša ka lapeng la gago then e tliša lefifi ka mo lapeng, e affecta everyone at home, e affecta le bana ka mo gae, bana ba sa kgona go concentrate ka ba le dikolong ka baka la tšhelete le e tlileng ka mo gae, tšhelete e tlišitše lefifi ka boseyona ka mo lapeng. So ya ba nthela gore o protecta matsogo a gago, ga ba go fa yona ka letsogong tšhelete la o se ka kgotsa tšhelete e le gore ge e le gore e na le meleko ya gona e se ke ya dira sele go kgonala meleko e le e boele morago mo e tswang gona.
So when coming to ditaba tša marato, everything tlo no sepela gabotse, go na le lerato ka mo gae, a ke bone ditshele, a ke bone dintwa ka mo lapeng ka moke. So ntho e kgolo wena tlo no pay attention to mošomo wa gago. Decide gore na wena o nyaka eng ka gare ga bophelo. Decide gore na wena o lebile kae, ditsela tša go di o iša kae. Ke bolela ka ditsela tša lefaseng le le ditsela tša semoya di go lebišitše kae. And then ka mehla go dira di-decisions, make the right decisions.